Unión Radio, Nashquatz Choacue, Solok Salisantilhu. Lishholomil Qatzolbal, Chiruli Gutana Inasche, Lishach Kilalil, Lichoch. Salihu Josué, capítulo 13, versículo 1-7, Nakatau, Li Qatzolbal Chiruli Gutana In. Utna atinak chirishnak, Salikaqa Dios, Kishk Elinaje Jain, Chokreheb Litenamit Israel, Abanan, Ebliquin, Tentonak Kesh, Yalakwish Eheb, Re Janinkil Hunhung Chinaje Jain, Kahultikak. Nak eblach Israel, Shban lish Mahela lish pa balebrikin liqaqua Dios, tentonak ke yalok rikineb lishikne ke ilok reheb. Ma kwa ha anchak lik ubam biljakru, Shban liqaqua Dios, rikineblach Israel. Abanan ha anebach likek amok re liqaqua Dios, chishbanun kilain. Anakwan tentonak te yalok rikineb eblishikne ke ilok ruheb. Ut kuitesh qash ruheb, haneb te re chani lichoch. Ut nakanaw, naklihun tepeb reheb lach Israel. Yal lok bil mosep chak ma ka nikeshnaw chirish li pletik renak te rechani rach chishkhuni li chochaan shpanak chimuko eblach Egypt lach echalep chak re lach Israel nakter ke ru rechaningil chkhungwakil eblishnakhe lach Kanaan shpanak nakeshyenak kaul lishtsakil risheb li tenamitain inka keruan chishqashbal ruhe utanakwan chan runak ebli lok bil mosan te rechani li chochanakwan. Saebli capítulo 13, tohsa li capítulo 21 reli Josué, na atinak chirish, janrunak kijek mank chishkhunilich och, reheb li ralashka holach Israel. Hok iyali nachech li te rejani li hunhong chiteb, ispot akal chishkhunil. Anakwan, ke ruk chikwang salinachechain, li ke rejani rikin li qagwa Dios. Kayak nakanakwan, haaneb chik litzakal kshek kanabak chikwan karin shpan liqaqwa Dios shek ehek chishtoninki linajejain shpan laj echal re abanan li rechaninki lichochain manak jolikwan kajkuchisa ochbenim ilajkwi rikin likarute shbanu likwin kwinakak eretal yihach tzakal re li Josué na atinak chirish chanrunak liqaqwa Dios kishma linajej chiruheb eblaj Kanaan ut kirisi heb chihungwa kilchisa ut lishji toqil toxashraqik lihu na atinak chirish chanrunak eblitenamit Israel li hunhong chiteb ke rechani chishkhuni lishnaheb eblach Kanaan ut ke ok chikwang chisa linajejaan chishkhuni la in atkwaswitzin yo chishkutbal chiqu chanrunak la o nagoru chishtawbaleqa kolbalanak kwan ho chaq eblach Israel nakter ma ka'raj ke ruchi rechaninkil kwitarajin kashban liqaqwa Dios. La o mukotoruk taraj chishtawbal liqakulbal kuitarajin asashkabal liqaqwa Dios. Utnakwashkotzbal inashyeqe lihu Efesios capítulo 2 versículo 8 versículo 9. Cheke retal kol bilesh shban li rusila li Dios. Sashkaba li pabal utain mokoena leptalaesh. Kial matan shban li Dios. Moko shban tale banuhom nakol bilesh. Renak maani tishnimo bresiri. Anak kwan nakanaw nakliqakulbal hanak kuihun matan. Ho chaklich och chokreheb lach Israel like rechani sashkaba li sumkwang like shpanu rikin liqaqwa Dios. Moko ke rechani talinajej shbanta lishkakuilaleb lishmetzew chikyalo kuchishqashbaleb ru lishikne ke ilukrehe. Inka. Qabiq linashyeqe Deuteronomio capítulo 9 versículo 5. Moko shbanta naqaqulub chimoko shban shtikilalach ol toshakwechani lishchocheb. Liqaqwa ta isin reheb chaku shbanak moko usta lishbanu homeb litenamitaan. Amanan kama yoko chakchishke balretal. Renak eblach Israel te ruq chishchal balhisail likwang chi us salinajejaan likikehek reb. Tentonak ke shchal chakshkeheb chishbanunkil libarkwan kipatsek reheb shban liqaqwa Dios. Ut choqela o hokanakwi. Mokotoruk ta chi rechaninkil chishkhunileb lishyechiom liqaqwa Dios choqe manak shtawbal liqakolbal kwi yoko chishbanunkil libarkwan naqaj ut moko naqapab ta liqaqwa Dios chimoko naqabanu ta libarkwan nashyeqe chanrajrunak toruk chisaqobrisinkil qib kwi tarajinka taqapab liratin liqaqwa Dios kwi naqaj rechaninkil linajej linashyechiqe liqaqwa Dios tentonak taqasaqobrisiru liqachuam chiru liqaqwa Dios usta moko junnaqikta liyogo chish yo'oninkilla o rikin likeshkul chaqeblach Israel nakter. Abanan junnaqik lishkulubankilain.
kial sashkaba li rusila li qagwa Dios. Jonak heblach Israel, shpan li rusila li qagwa keshkul li nakhekh chokreheb, la uakwi, nakakul hun li matan, li kahosh chakal ru. Abanan, naguru chikanak chirish, manakchish tsekbalain, kwi nakakhaliqilo al chirish li qagwa Dios. Utchan ru naktakabanuhaan. Habiyak li chakmingkil, utrikinain takarak li katsulbal chiruli kutanain. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hokan utan. La o li yoko chishmataninkil ishnimakwal akwabejiom li Dios. Link anaru rek asinkil. Yo yoshink chiru ut kalok onik rurikin babang ut kashiw. Ho nakulak chiru. Achalak nabalep li she babang ut yokep chi oy benin kanakwan. La uakwi ak chanilo re li kiechi omaan. Hoka nakakyak li kachol chishtakin li kagwa Dios. Li kagwa tosh akamu sa shtakik. Bandiyo siya gwenak sinagoch benin sa li kagangelain zolog sa lisan tilhu. Bukbilat hunelik re naktoagoch beni sa hunjik li kagangel.